Ndabaramukije mwese nanone aho muherereye nimugire amahoro. Nari nyarutse rero kugira ngo niba washoboye kureba video nashyizeho ku bintu bijyanye na International Health Care Worker Express of Interest Pool, nagira ngo mbereke muri make ukuntu ushobora gukora application hanyuma ube wajya kuri mashine yawe nawe ugenda ukurikiza step by step. Mbibutse yuko kugira ngo ushobore gutanga expression of interest, nimba ufite experience muri health care na education, ugomba kuba warakoze language test, ufite minimum level ya 4, ariko to me level 5 is recommended kugira ngo ubashe kubona points zishobora gutuma uba potential candidate. Ikindi ugomba kuba waranakoresheje equivalence, hanyuma ukaba ufite na passport yawe. So ibyo ngibyo urabikenera urimo utanga application. Maybe equivalence ishobora kudakenerwa cyane na test yenda result nonaha, ariko ni result wakenera kuko muri application bakubaza level ufite. Reka rero twinjiremo urebe. Ukanze kuri link nabahaye ihita ifungukira ahantu hameze gutya, ikaza ifite title ivuga ngo ni International Health Care Worker EOI, that's the Express of Interest Pool. Hanyuma rero uramanuka ukajya hepfo, hariho overview ya porogaramu uko imeze. Ushatse ushobora kubanza kumva ikiriya pool ivuga. An International Health Care Worker Expression of Interest Submission is not an application to the Saskatchewan Immigration Nominee Program, that's the SINP. It is a pre-application form which allows you to fill out an online form to indicate your interest in working in Saskatchewan in a selected health sector occupation and show your qualification. The information asked for is used to identify you for job opportunities being offered by Saskatchewan healthcare sector employers. So those who have the skills needed will be contacted with job posting information, identifying where and how to apply for a job opportunity. If you are selected and receive an employment offer, you may be eligible for the Saskatchewan Immigration Nominee Programs for International Skilled Worker Employment Offer, kubera ko waba ufite offer already cyangwa se hard to fill skills pilot. Baravuga ngo not all candidates who submit an expression of interest will receive a job opportunity notification. There are no limits on the number of workers who can submit an EOI. However, candidates can only have one EOI profile. Ni ukuvuga umuntu wese usubmitinga iyi expression of interest ntabwo bivuze ko azabona job opportunity notification. Birumvikana ko ari abazaba meetinga the requirement. Hanyuma uko ugira haya points nkuko nabibasobanuriye kuri video, niko uba uri kugira amahirwe menshi yo kuba waba mu potential candidates bashobora gufata bagatangira kuguhuza n'aba employers batanga akazi. Barakubwira ngo the International Health Care Worker Expression of Interest Pool provides the opportunity to link foreign trained workers with Saskatchewan health care employers. Ni ukuvuga purpose y'ibi bintu ni ukuguhuza n'aba employers batanga akazi. However, foreign worker who received an employment offer from Saskatchewan employer do not need to create an EOI profile but can apply directly. Ahangaha ni igihe umuntu yaba yamaze kubona ko ufite offer already, ntabwo agikeneye gukora application pre-application, yahita yapplyinga direct muri ya program. Eligible programs nari nazi basomeye, murarubona uru rutonde Health Information Management Practitioners. Ibi byose kugira ngo nashyizeho na link nange mushobora kujyaho mukabireba, noneho ukareba ahantu ushobora kuba wikarasa. Hanyuma mbibutse ko professions zimwe na zimwe muri izi zisaba kuba ufite license nka nursing, waba muri licensed practical nurse cyangwa registered nurse ukenera license. Ntabwo wakapplyinga ngo bahite baguha akazi, byaguhindukira process ndende. Ukenera gukoresha assessment ya education yawe
kandi yihariye, ntabwo ari equivalence nk'iya immigration mwumva abantu bakoresha, ni yihariye iri specifically gukora assessment z'abantu bize nursing. Aba physiotherapist nabo ngira ngo bari regulated, bashobora kuba bakenera license, I'm not sure. Pharmacist, yes. Aba nurse practitioners, yes, bakenera license. Aba registered nurse na psychiatric nurse. So nk'abantu bari muri nursing ngira ngo niho haza yishu cyane, mushobora kwigeragereza other assisting occupation in support of healthcare services, cyangwa se nurse aid, orderlies of patient associate, kuko muri healthcare already ibyo bakoramo hariya muba mwabishobora nta ngorane, kuko no kwita ku murwayi ibintu biri non medical healthcare services. Kayunguko, so reka rero twinjiye muri application, uraza ugakanda hano create an expression of interest, igafunguka. So jyewe rero kubera ko nari ninjiyemo nakoze account, reka yenda ngerageze gukora indi account just kugira ngo mbereke, kuko uraba uri mushya ntabwo ujya muri sign in, urajya kuri create account. Create account, bakubwire ngo select registration type. Registration type hari provincial nominee applicant cyangwa expression of interest candidate, employers, recruiters or consultant, entrepreneur, applicants, ibintu nk'ibyo. Wowe rero urabubarizwa hano either muri nominee programs cyangwa expression of interest candidate, nako ngako muri buhitemo mwakabonye, hanyuma ugire continue. Okay. Hanyuma hano rero uraza creating profile yawe n'umwirondoro, izina ryawe ushobora gushyiramo username wakoresha username ushaka, your last name cyangwa se ikindi kintu, hanyuma ugashyiramo amazina yawe, any name. I'm gonna just use any name. Your first name ni Kristo nkuko tubivuga iwacu. Middle name ntacyo ukeneye gushyiramo keretse nimba uyigira, then family name ni your last name, yenda tumwite Ndagijimana. Ugashyiraho itariki y'amavuko, yenda ko yavutse itariki 2 z'ukwa mbere, ukwezi urabona murandika inyuguti 3 zitangira zigize ukwezi, yenda 1992. Okay, mwabibonye ko ari date, month and years. Hanyuma email address ugahita ushyiramo email yawe. Email rero gonna put in an email like this and submit. So you submit in that, bahita bakoherereza link, barakubwira ngo registration was successful, you will receive an email to the email address provided during registration. Urahita ujya rero muri email yawe, urasanga bakoherereje, bakubwiye ko hari information ukeneye gukoreshamo hano. Uyifungure, uyifunguye urabona ko baguhaye username wakoresheje na password, right? So ukeneye gufata iyi password ukayikopiya, hanyuma ugasubira kuri application. Where is application now? Where is our application? Okay, yeah, we are here. So application yacu iri hano, hanyuma ukajya kuri login. So login urashyiramo ya username yawe, hanyuma unapestingemo ya password kwihariya hirya kuri email baguhaye, then you do login. Okay, noneho uhita uhindura password. Ni ukuvuga iriya password baguha uyikoresha rimwe, ugahita uhindura password. Ushobora gukora password ushaka, yenda
Oh, sorry. So kuri current password urashyiramo n'ubundi ya password ukuye kuri email, hanyuma uhita ukereya new password. Confirm the same password urimo creating. Then change password. Okay. Ni ukuvuga byabaye nimba ugira no gusevinga, ushobora guhita uyisevinga kuri mashini yawe. Ushaka kuyisevinga yewe. Okay. Then ukaba wasoma ukumva aya mabwiriza bashyiraho aha ngaha ibijyanye na information zawe utanga, then ukagira I agree. So ukaba winjiye rero muri system inside, urahera ku kambere gakirikeho, bakujyane aho bakubaza ibibazo bitandukanye, prefix nimba uri dogiteri cyangwa uri miss cyangwa uri mister, so you choose one. Amazina yawe namwe twashyizemo, ahantu hari asterix uragomba kuhuzuza gender, wiyemeze female or male or x. Iyi x irakoreshwa hano mu muntu utari self identified as a male or a female, ugahitamo kuba ari unknown. Status nimba uri mariye cyangwa uri single, no, hitamo kamwe tukire single, hanyuma ushyiremo your passport number yawe. Okay. Umaze gushyiramo pasiporo, so intended destination for settlement, yenda kubera ko rero utabuzi agace ko muri Saskatchewan, utu ni utu areas twose udusiti dutandukanye, ushobora kwihitiramo Regina cyangwa Saskatoon. ubwo two ni utwo nzi, Saskatoon, urabitamo Saskatoon cyangwa Regina cyangwa se Subuto. Baza banakoresha igifaransa, hari let's choose Saskatoon. Country urimo, hitamo country yawe, no, tukaduhite mu Rwanda hano. Hanyuma current city of residence, ushyiremo city urimo, address aho utazigira ushobora kuzihimba. Ndumva cyane cyane kuba muri Kigali ho muba mufite ama address ku mazu, ushobora kwikoresha aho itara, ariko ushobora kwihimbira umubare ushyiraho ya mibare y'ama street nyine za Nyarugenge na Nyamirambo na Kicukiro, Kacyiru gutyo. Uko byanditse, kubera ko ntabwo n'ubundi nta kintu baba bazakohereza ku ma address yawe, kuko ntabwo iwacu tugira ama postal code, n'ubundi ari icyo bari bukohereze cyaba kiri bunyura ahandi nko mu iposita cyangwa se za DHL n'ibindi. So inzira yine hagati ebyiri si ngombwa, town twayishyizemo, province ugahita uhitamo, iyo ukiritseho baguha urutonde, uhitamo ko ari international outside of Canada, bakakubwira ngo nimba ari umu international state province. So province naho ushobora kwihitira mu Kigali or whatever uko ushaka. Postal code nazo ntazo tugira, nta nubwo ikenewe hano, igihugu urakibona naho kanzeho baguha urutonde ni Rwanda. Hanyuma bakakubaza is the mailing address same as residential cyangwa home address, uvuga yes. Normally izi ni system za hano, urabona aho umuntu atuye, dukunda kugira n'utubuwate tw'iposita baderivaringamo ama correspondence abantu bakoherereza muri government cyangwa ahandi baba baratanze aderesi zawe. So akenshi rero biba bihuye, iyo udakoresha iposita iri ahandi hantu mwivugire yes, it's okay. So aderese ni ziriya, ntacyo turi buhindure. Telefone namba si ngombwa, bishatse wayishyiramo mukibuka ko mutangiza +1, nushaka kwandikamo nimero zawe
ntabwo bazaguhamagara of course, ariko bakwandikira. Make sure you put in correct email kandi ugiraho access buri gihe. Bakakubwira rero ati select one. Muri ibyiciro bitatu harimo kimwe kikureba. So I am a skilled worker who wants to work and live in Saskatchewan. I am a foreign national currently working and living in Saskatchewan. I want to establish and actively operate a business in Saskatchewan. Uri ushaka kuhatangiza business cyangwa se uri uhasanzwe ushaka kwapurayinga porogaramu zaho, cyangwa se uri umusikiridi woka ushaka kugerageza. Ubwo mwebwe murahitamo hano ko muri abasikiridi woka overseas. Muhumve neza, ntihagire uhitamo ama foreign national currently working in Saskatchewan, kuko uyu ni uhari already, ashobora kuba ari kuri work permit cyangwa se yarahize agasoza. So murahitamo akambere. Then, do you have a representative that will be conducting business on your behalf with Immigration, Refugees and Citizenship Canada, the Immigration and Refugee Board, Canada Border Services Agents, and the Saskatchewan Immigrant Nominee Program? So, ahangaha rero ntabwo mu representative akeneye, keretse uramutse washatse kumuhitamo, uretse ko biri na very expensive, ntabwo ari amafaranga makeya. Uhitamo no, nta muntu uzagukorera, bahitamo ko ari we ugiye gukora, kuko bahita bakubaza information kandi nta nizo wabona, si ngombwa. Choose no. Hanyuma ukajya muri kona hano iburyo, urahabona the right corner, top right corner, ugakirika kuri save kugira ngo ubashe kujya kuri next step. So birasavinze, which is good. Iyo bisavinze rero nibwo ushobora guhita ubona iyi next step muri left lower corner, ugakanda continue to the next section. So next section barakubaza ngo do you have a current job offer? So you don't have a job offer, you choose no. Bakakubaza ngo have you been accepted into Immigration, Refugee and Citizenship Canada Express Entry Pool and you have an Express Entry Profile number? The answer is no. Izi ni porogaramu ya federal government aho abantu bashobora kunyura iyo umeeting requirement. Ni ushobora guhera ukaba ariho utanga your expression interest, ugahitamo province wumva uri interested in, noneho federal government ikaba ari izohereza profile yawe muri ya province wahisemo. Ushobora kubona nomination. So this is can be another topic to talk about ku bantu baba batabifite amakuru, icyo bita express entry. Select your intended occupation. So aha ni hamwe rero tugira bagahita bakuzanira urutonde rw'ama occupation zahari. Senior managers, other business, financial managers, human resources, banking, credit and other investment managers, abantu bakora mu banki. Ushobora guhitamo ukareba, ariko mwibuke ko iyi pool turimo ni iy'aba health care workers. Ubwo turareba ibiri related na health care. So hari aba managers and administrative support workers, aha ni muri health care. Ugasoma byose, harimo ibintu byinshi. Health information management occupations, aha ni muri health care. Accounting technicians murabonamo, payroll administrators. Twebwe turi gushaka gutanga expression of interest ku bantu bari muri health care. Aba civil engineers, harimo ibintu byinshi urutonde ni runini, ariko ureba ibiri applicable to you. Okay. Occupation in health and safety specialist, murabona aba veterinarians, bariya nabo babarirwa muri health, bita ku nyamaswa za hano, ama pets yabo, aba pharmacists, aba audiologists, speech language pathologists, chiropractors, physiotherapists, OT, occupation therapist. Uru rutonde rwose uko ruri hano kumanuka na occupations ari muri health care, wareba ukarebaho ufitinga ibi byose kumanuka okay, kugeza hano. Okay. Yeah.
maybe ni managers in social community and correction services maybe can rate mu social workers bashobora kuzamo muri health. Abatherapist in counseling, yes, ndabuze ibintu bya counseling uri no social worker can work. Okay. Health policy researchers aba nabo babarizwa muri health. Aba educators n'abarimu bigisha abana b'incuke. Okay. Ubwo ntimwaba mwamaze kubona nimba hari aho uri bubone icyo uri buhitemo. Urutonde ni runini. Reka rero let's choose one. Just an example kwereka uko bigenda. Reka fate nurse aid or kandi abantu twahitamo n'abake aba physiotherapist. Let's choose nurse aid. Bibutse ko uramutse uhisemo registered nurse cyangwa nurse practitioners cyangwa se licensed practical nurse, that will complicate the situation kubera ko ibyo ngibyo bisaba izindi process, bisaba assessment zihariye, bigusaba language skills ziri hejuru byinshi. So choose ikintu kiri related. Ubwo ni kuba nurse, naho abandi ndibwira iyo bitari regulated bashobora guhitamo whatever specification barimo. Okay, nurse aid, let's choose this one. So you ihisemo bahita bakubwira ngo please check and see if your occupation is regulated or require professional certification by visiting occupation in demand express entry. Occupation requirement, ukiritseho hano bakwereka nyine requirement ku ma regulated professions. Barakubwira ngo if your occupation is regulated or requires professional certification, you will need to obtain the document in the above list in order to be approved for the Saskatchewan immigration and nominee programs. If you are invited to apply, Saskatchewan will assess if you have chosen the correct occupation in Canada by reviewing your education, work experience, or intended occupation, and will notify you if your occupation requires this documentation. The processing of your application will be paused until you obtain the required documentation. Ni ukuvuga uramutse uhisemo ibintu bisaba certification kugira ngo ubashe gukora application yawe ihita ijya on hold until bahaye nyine ibyangombwa byo kwemera gupracticinga your profession muri iyi ntara. So ndabizi ko nurses aids, they are not regulated, they don't need any certification, you only need the training and experience. So that one I know. Bakakubaza, have you completed post-secondary education training cyangwa apprenticeship from a university, college, trades that resulted in a degree, diploma, or certificate? Okay, yes. Okay. Is your degree, diploma, certificate related to the occupation you have chosen? So ndagira ngo mbereke degree yawe iramutse itari related n'akazi urimo ushaka icyo bahita bakubwira. So you cannot proceed until the required response have saved. Please answer all the following questions. Maybe hashobora kugira ugerageza kuvuga ko degree ye bidahwanye n'akazi arimo ashaka kareba, ariko let's say yes kugira ngo twiyorohereze ubuzima, hanyuma ugasubira muri right top corner kongera ugasevinga kugira ngo ubashe kujya kuri next step. Okay, next step rero ni ukudetermininga category urimo, barasearchinga bakurikije information wabahaye. Okay, barakubwira ngo based on your saved responses you will be applying for the following category: international health care worker and occupation in demand. So bagahita bakubaza nimba utekereza ko iyo category ari cyo. Ni ukuvuga bitewe n'ikintu uhisemo hariya cy'akazi, system igerageza kureba category ushaka kwa applying. So ni muri health care, then ugahita uvuga yes. Okay,
ntabwo umaze rero kuvuga yes ntugahita bazana summary ya information wari umaze kubaha, ukabanza ukanyuramo ukareba ko zose ziri correct. So everything looks good. Okay, so murabona ntidukeneye kujya hasi, ongera urebe kuri top right corner hari agafresh kakwereka kujya next, kagakandaho. Okay, patient twahisemo ni iriya, iyi nayo ni summary, everything is good, kongera ukagira next muri right top corner. Okay, hanyuma tukajya kuri pariti rero y'ama points, uko bakarikira ama points. Education and training, maximum point bashobora kuguha ni 23 bayaha umuntu ufite masters. So urabona ufite masters na PhD, ukaba ufite na equivalence baguha 23, bachelor's degree cyangwa se ukaba ufite imyaka 3 muri college cyangwa university baguha 20. Trade certification equivalent to journey person status n'agaco n'ibindi wasoma ukumva, ariko reka twifatire ko ufite bachelor's degree hariya kubita amanota 20 yawe, bahite bakubaza nimba ufite proof of professional status or license in Saskatchewan if required. Twahisemo ibintu bidasaba license though, so it's not applicable, so you choose not applicable. Ni ukubwira uko bigenza nimba ukeneye gucekinga nimba your profession waba wahisemo iri regulated muri Saskatchewan. Then bakaza ku bijyanye na educational credentials assessment, ni mandatory document kuri post secondary education completed outside of Canada, ikenerwa muri application y'ibi bintu. So you must include an assessment of the education related to the occupation you have chosen. Ni ukuvuga education yawe igomba kuba iri related n'akazi washatse. You must also include assessment education claimed. Ibyo ntibikureba cyane. Good. Okay. Ku muntu wize muri Canada ntabwo assessment, education assessment imureba. So do you have a degree, diploma, certificate, post-secondary education in Canada related to the occupation that you have chosen? Reka tugire no turebe. Okay. Noneho bagahita bakubaza ngo do you have a trade certificate cyangwa diploma from a recognized post-secondary institution that is comparable to Saskatchewan? Ibi ngibi ni ukukubaza nimba, kuko wavuze no kuko nta degree yo muri Canada ufite, ugahitamo no, bagahita bakubaza nimba ufite degree iri comparable, ni ukuvuga ugomba kuba wakoresheje equivalence. Let's say yes. Cyangwa se let's say no, kubera ko iriya ntuza ndabona iyi ntuza ntayizi, ni ibyo muri trades, ibintu bya plumbing, electricians n'ibindi. Do you have an educational credential assessment? Ugahita uvuga yes hano. Okay. Ndibwira ko namwe rero ari uko muri bwitemo. Hambere degree iri mu byo muri Canada ni no, trade certificate cyangwa diploma recognized. Uramutse ufite ibintu wize bibarizwa muri trade, ubwo ni ibintu bya electricité, ibintu bya mekanike, ibintu bisaba special skills and training muri university na za college, ukaba warakoresheje assessment yabyo ikorerwa muri iki porogaramu ni icya Canada, ukavuga no, cyangwa se ugashaka amakuru ukayikoresha if you are willing to. Do you have an educational credential assessment? Ukaba warakoresheje equivalence ukavuga yes. So bakakubwira bati do you have cyangwa do you currently hold the proof of settlement funds that shows the minimum required amount for your household maintained daily for the last 90 consecutive days? Nimba ufite amafaranga ahagije ushobora kugutunga we n'umuryango wawe nibura amezi 3 akurikirana. Hano bakubwiye ngo if you do not have approval of employment offer, then you will need to have a settlement fund. Ariko nkwibutse ko kuko uri gutanga yo expression of interest, nuramuka ubonye job offer ntabwo ukeneye kwerekana amafaranga, kuko job offer itagufasha kumitinga iyo requirement. So ushobora kuvuga yes cyangwa se ukavuga no,
bakakubwira ko uramutse udafite funds ihagije cyangwa ukaba udafite job offer, bashobora kuta processinga your application. Okay, let's say yes. Hanyuma tugiye muri skilled work experience, maximum point baguha ni 15. Work experience during the most recent 5 years, nimba imyaka 5 ishize yose warayikoraga baguha amanota 10. Work experience mu myaka 3 kugera ku 10 ishize baguha amanota 5 nimba naho warakoragamo muri iyo myaka. Uramutse warakozemo imyaka 3 choosinganye niki applicable kuri iyo situation. So bahangaha duhisemo ko imyaka 5 ishize wakoraga n'indi myaka 5 yibanjije nawe warakoraga in the same profession. 15 yawe urayafite. Ibuke ko twamaze kubona n'andi hejuru hariya education 20 ugamaze kwa 35. Minimum points you need 60. Languages nimba warakoze Icyongereza ukabona nka 6 cyangwa 5, you can see the points here. Iyo ufite 4 niyo minimum baguha 12, 5 baguha 18, 6 baguha 16, 7 baguha 18. So tuvuge ko ufite 6 for example, that's 16 points. Uramutse uri bilingual ni ukukwereka akagero ukavuga yes, naho ukaba warakoze test uvuga yes. Urugero dufate kuri minimum for example, ubonyemo amanota 2, imyaka yawe ya myaka nahoze mvuga muri video nawe can see it here. Umuntu urengeje imyaka 50 nta point abona hano, uri munsi ya 18 nawe nta point abona. Umuntu uri hagati y'imyaka 18 na 21 bamuha 8 points. Maximum point baye umuntu uri hagati y'imyaka 22 na 34. 35 na 45 bakaguha 10, 46 to 50 bakaguha 8. Tubare ko uri muri iki cyiciro cy'abajene cya maximum baguhe 12. Hanyuma dore point umaze kubona ni 65. Ni ukuvuga wamaze kurenga cut-off bakeneyeho kugira ngo ube waba eligible kugira ngo bajye bafata file yawe bayohereze kwa employer uzaba interested abe yaguha job notification. Hanyuma rero ikindi kintu kiba gishobora kuzamura amahirwe ni ikintu bita connection. Ariko connection kuri ikaba ifite n'amanota 30, which is a lot. Niyo maximum ashoboka ni igihe wigeze ukora muri Saskatchewan baguha 5, iyo wahize baguha 5, iyo hafite close relatives baguha 20. Ni ukuvuga uhafite mu relative umuntu bifitanye isano ukaba warahize ukaba wanahakoze utubona amanota 30, urabona ko ahita boostinga akakugira nka 90 nangahe. So maximum point ni 110. So ariko ibyo nahisemo urabona niyo waba utavuga urundi rurimi ubwo no kuvuga Igifaransa ari amanota 2 ukakora waba ufite 63, still you are above the minimum point. Okay, so ahangaha ushatse bariko nta kintu ufite yonyine kuhita ubonamo good minimum point barabikubwira hano 60. Maximum ni 110 ko mu applicant afite 65. Okay, so ukaba urapasinze. Additional information bakubaza rero igihugu wavukiyemo, shyiramo aho wavukiye. Nimba ufite work permit kwemera gukora muri Canada, niba utanze uburenganzira ko Saskatchewan nominee programs bazatanga profile yawe na resume muri Saskatchewan employers who is recruiting workers in your intended occupation, tubabwira yes rwose kuko ari nayo mpamvu uri gutanga application. Nongereye yes, twavuze yes, babemera ko profile yawe bazajya bayisharinga. Hanyuma rero bagahita baguha ahantu wa uploadinga documents. Okay, documents ni hahantu ushobora guhita ushyira ya language certificate, ugashyiramo resume yawe, ugashyiramo na equivalence uramutse
ubifite. Munsi we understand that the information contained in my expression of interest profile will form part of any subsequent application that I am responsible for. The truthfulness, completeness, and correctness of the information provided. Nuko kavuga yes, hanyuma kaprodingamo document bagusaba, ubwo ziba zisevinze kuri machine ya ngira ngo bahitamo choose profile. Ntabwo ndi bwa uploadingeho something, or I can upload just something to show you. Ndashaka ikintu nteraho no ndebe resume y'umuntu umwe, resume y'umuntu umwe hano, I uploadinga. So you attach it already, ushobora kongeraho ikindi kintu, kongeraho. So let me remove this one. Okay. Sorry. Yeah, so nk'iyo ziriya information kuko ntabwo ni ngombwa kubya uploading, ariko ubwo uploadingamo ibyawe warangiza ugahita usaving. Okay, ugasubira muri right top corner ukagira save. Ubwo information amaze gushyiramo zose zabaye saved. Okay, then tujya next turebe icyo batubwira, ngira ngo twaba tugeze rero kuri etape yo gusubmitting. So you are about to submit an expression of interest for international healthcare worker. Expression of interest, occupation, occupation in demand category. So this expression of interest will remain in the system for 365 days before it expires. So if you wish to cancel, please press cancel button in the top right corner. To continue submitting your press submit of expression interest. If you have any question, please contact me. Ahangaha ni ukuvuga ngo umaze gusubmitinga rero profile yawe bayikipinga muri system for 365 days mu mwaka wose. Muri uwo mwaka rero aba employer, nimba profile yawe iri potential, bakomeza bayisharinga n'aba employers batandukanye. Hazagira uwo interest ukajya kubona ukabona kukurise aka employment notification, ni ukuvuga ngo aba bamaze kuba interested bagahita banakubwira uko ugomba ku applyinga. Ubwo rero waba successful, process zindi zigakurikiraho, bakomeza bakuguidinga ibyabikurikiraho, kuko igikigambiriwe hano mu kugira ngo province igufashe kubona akazi, hanyuma ubashe kwinjira muri system yaguha amahirwe yo kuza uri umu permanent resident, cyangwa se iyo offer of employment ushobora no kuyikoresha ukishakira work permit visa ukaza uje gukora. So ubusiyo ziba zihari, hari ibiciyemo biba bigenze neza. Ntabwo rero ndi birenga kuko submitinga kwari kugira ngo mbereke murebe uko bimeze. Murabona ko bitagoranye, ntabwo mukeneye gutanga amafaranga kugira ngo umuntu abakore aya application. Ibi ni ibintu rwose wakikorera. Hanyuma ushobora kuyishyira muri slow motion nimba byakunda, ntabwo ndi sure, ariko nayirekodinze ndayipostinga kuri YouTube. Then kuri YouTube mushobora kuyishyira muri slow motion ku buryo ushobora gukurikira along with your computer ukagenda ukora ukareba. Ngaye nguko, ubwo mwibuke iby'ingenzi bikenewe. Ntabwo wayitanga udafite passport kuko wabonye ko hari aho bayibaza, hanyuma ukaba witeguye ko bashobora kukubaza ibyangombwa, assessment equivalence yawe, no kukubaza language certificate. Byaba byiza uramutse ubifite uhita ubishyiraho ugahita ubitanga, ubundi ukaba uzi ko biri muri system for 1 year. Ngaye nguko, ubwo rero nuko nagira ngo mbereke. Niba utarareba video yabanje, niyo wabanza ukareba ukumva summary yuko bimeze, wamara kumva wujuje ibyangombwa ugahita uza ukabranga ugashyiramo application yawe.
ngira ngo rero n'izindi professions nababwiye zitaboneka kuri rwa rutonde nabahaye na link yaho naho kujyana ahantu ushobora gutangira expression of interest. Nabyo ni semuting requirement, ni zimwe. Igitandukaniyeho ni ukumenya yuko akazi uri buhitemo mu rutonde baguha kagomba kuba katari kuri liste nabahaye kuri Telegram. Nuko rero uko bimeze, I hope ko ibi bibafasha mwumva neza bisobanutse. Ugize ikibazo wajya ufata screenshot ukanyereka aho wari ugeze, hanyuma nkaba nakugayidinga. Ngaho nimugire amahoro, mukomeze kuryoherwa na weekend. Ciao ciao.